želeo bih da mnoge srpske kompanije budu delovi najboljih evropskih kompanija i to je vizija budućnosti naše zemlje. Zbog toga investicija koja dolazi iz Holandije u Srbiju u oblasti proizvodnje piva i malo pre smo videli jednu drugu investiciju u oblasti metalskog kompleksa u proizvodnji autobusa, govore da u odnosima naših zemalja se ne suočavamo samo sa određenim nesporazumima, nego imamo i dobrih, važnih pomerenja vezanih za budućnost naših odnosa, investicija, brige o novim radnim mestima, kvalitetnom prenošenju tehnologija i to je jedna činjenica koja je danas ovde u Ujedinjenim srpskim pivarama, u Heineken grupi, hoću posebno da istaknem. I želim da izražim zahvalnost i povodom gospodine ambasadora i holandskim investitorima.